Koe Visone e siasi kainga Uesiliana Lotutohitapu o ke ai hame alahi e nima. Koe ulu aki o mawhakam ke tupu e siasi. Ke tupu e siasi o maw ilu me rakon tau vai tolu visreki ke fitu o ke kua mea whakatupu e tangata. Koe o toa peta uni o me tupu pe he paula ko au na e tō apalos na fui fui koe o toa pe uni o me ai tupu. Kainga, mo fe mau e tupu whalau maari e koe ni koe o hi e o kai kai. Te tau hoko i pe koe kau vare whalau maari e, pe koe mepe i koe kia vare whalau maari e, koe whetu usi, whawawha, whesio sio whaki. Pea mo e whemehe ka ako ngai fua i o e kakano mahino ai, o kei vare whalau maari e ai siasi. Pea ko mau sio e lotu tonga i Australia i mga whetu o mamani, pea ko mau whakam ke whakahafi e o tua me ai, ai kainga Uesiliana Lotutohitapu. Pe koe mau kore ki atua kulak me ai koe tupu whakalau maari. Pe kai ngana pe tupu whakalau maari o mau whakam ke tupu whakatokolahi. O ko mau tui kui ai toko tahamano wā whetonga. E tau tangata ko toa pe toho aki e tamai ke eiko Sisu Kraisi. He kui kai koe mau kosperi e mau tole siasi, po koe koe mau kosperi e mau tole Uesiliana tau tahi na pe koe piki ki tonga. Po koe koe mau kosperi ai oha api. Koe mau kosperi koe Christ na pe kia, koe tau ngai angara, pena te rio ia, pena whakatoitui no ahtolu, koe ke tau maua amanaki mo ui, ma mo ui fo ou, toi tu ue sino mo ui tai ngata, koe mau kosperi, pa koe mau whakam, ke tupu whakatoko lai fok aisiasi, o mau tui koe o tua peta, ten lava toho aki mai kakai, ki hono siasi, ke whakatupure kina, ai kakai o tua i hono siasi, kono wa, e tabe mau whakam ke tupu e siasi, tupu whakatoko lai, tupu whalau maari e, kau mau whakam ke ako i ato tangata kwa kau whaiwhekau, ala whaara anga, te nau wako i whoroforo ai otua i kahau. Pe koe mau whakotu ai ai api ako i loa mo api ako koe Craftway Bible College, o slesi sita pepe ang Australia, whaarere ngai course, me re volo diploma, bachelor, o ke masters, pe ako lau peke mau negotiate ke whai hao toke tā, ko pāti ke whia ko toke tā. Ka koe mau whaamu ia, ke teu ia kau tangata ala whaara anga, me kou lau kia Paolo e wati mo te wahi wa vesi wa ki moe wa. Kau tangata ala whaara anga ke nau wa ko e tau tangata, kau tangata unau ilo e otua, kau tangata unau ilo e Christ, unau whaara ka kato ki whawhara e otua, unau maa e poto whaka otua, me poto whaka atamai, ke nau hanga ko e whawhara e otua, o hoko hoko e vahe ke vahe, koe unau tui, koe poto whawhara ko toa pe ko whamana wa i me otua, pe au ngai ke whaka ilo hala, ke ako naki, ke ngau hia ke maa oni, ke whakatontonu, koe ke tuka kato tangata whakatua, ko sao ni ke ngai reifuripe. Ka inga tai ka kono tolu, ka inga tabe mo whaam ke tupu e siasi, ka inga tabe mo whaam ke akoi, a kau tangata whaiwhekau e kau mo whaam, ke hoko e kau taki e siasi ko e kau taki, maa oni oni, pe hao hawa, moanga whakatua. Mo sio te tapu, pe koe kau whakamau, pe koe kau taula eiki, pe koe kau palo fita, pe koe ngahi tu i o isleri, ka awhi ai taki o ka kai ai otua, o whakatupu mara ia i te kai ai otua. Pe koe mo whakamui, ke siwi siwi e kau taki toa pe, nau kau e kau taki o siasi, pe a pe ke kau whaiwhekau, e nau hoko e ka kai matua toa whakalau maari, nau ilo e eiko Sisu Kraisi, o kai kua ka kai a fōngi whalala he paanga uri, ka kai nau fie fie ke tu hako whai e tau, me whangalami, me whangasipe a tā ka kai nau ofa ki o toange ko pita, e senu e wa tau lakange nau ofa ke te nau tolu. Koe mau whakaamui, o kau taki hao hawa, koe ui ke nau lava o whakahao hawa, e ka kai e toa ak ene whorofora. Kono wha, kai ngata behe Visone koe ke tupu e siasi, ke teu ia kau whaiwhekau, ke hoko e kau taki hao hawa mo maa oni oni, ka mau whaam, ke mau tokanga ke ngai wha evangeli o koe, ke mau whaam ke whamafola e kosperi. Kosperi no lawe koe, kosperi mau tui ki ai, rakuen tota ni mawe stolu mo e wha, pe kia Christ koe ke tau ngahi ang hala, whakatatau ke toi tapu. Nei te rio ia, pena e whakatoi tui ano a tolu, whakatau ke toi tapu. Mau mau tolo furihi, e Visone ko ia, e whao koe kosperi ko ia, ko mea ke teu a ke mau mate. Teu ke te mate, po ke te rea ke te kita nei pe kia Christ koe koe ngahi ang hala. Nei te rio ia mo tangata motu a. Nei whakatoi tu ui e ano a tolu, koe ke whai aka mo ui o whaou, o amana
ke mo ita ngata pa mo toi tu e sino. Ia, o mautui ko gospeli pa moanga whamawhola mo maanga e gospeli ko ia mo whakam ke pāse gospeli ko ia ke ngai to tangat ko tō pe o e siasi o tua me ngai to wako ko tō pe a pe ako Craftway Bible College aini kufotu ke ako ia e kau whaiwhi kau e siasi ke kahau. Ai, pa ingana pe mau whakam ke tupu e siasi e ngana pe mau whakam ke teu i a kau tangata whaiwhi kau e siasi nau tui ke toi tapu nau maranga e toi tapu. Ngana pe mau whakam ke whakahau hau maa niuni kau taki ngana pe mau tokan ke ngai wha evangelio ka kono whakao si me anonima e Visone e siasi koe ofa ke kau masiwa. Mau tui ke whaina hino ko whai ngai wahe ono no fotaha kau apostolo ke teu e wholofola tuwha e wholofola e iai haka mau kau tangata ke nau tuwha e tokoni ke kau masiwa e siasi me kau itou mau whaam ke mau fotua e mau charity kui ko X6 mau whingawa aki pa mui waa o Anglican Church kui ko Art Far ko Anglican Relief Disaster Fund Australia ko ke mau kau e tokoni au ke ngai tokoni ngai whingata ko nai haku i tonga ngai masiwa anga mau whaam ke mau kau whatahi e ko ngai Visone e nima ai Kaingalotu Uesiliana Lotutohitapu ko uwaki mau whaam ke tupu e siasi tu whalau maari tu whatorahi e whai e o tua ai ngāwe kuia kono wa mau whaam ke teu i a kau tangata ke nau tua kau whaiwhi kau lahi kau evangelio la lahi o siasi ko e kunau lava a ko e wholofola ai o tua ke ngai tok tangata ko toa pe ke ngatai mau whaam ko mau kau taki hao whamatua tua nau tuu i a karaisi nau mo ui nau tokanga ke ohe whangasipi ai o tua ai na whatawa kano tata pe gai ngatai ko mau whaam ke tokanga ke ngai wha evangelio ke tu whake gospeli ki mamani me ka kai ko toa pe pe whawasi mau whaam ke tu whai koloa ai o tua unge mai whakoloa ki mau tolu whainasi ai kau masiwa ngai Visone ai Kaingalotu Uesiliana Lotutohitapu.